Kublai P baro syakatup kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat kibakong san mentah kesengi kilong. Takran ke kenam ya katnat labor penkiu by belasni artengka. Ular ka director ban pelatno yaki scholarship. Kemen kipaj ba kathan mana. Ban Ladu kitay hel bat hirang pulit haka futsal tournament nongstoy. Bat mentangin ya pai ciki kubor ke bakamnya. Hadien bakatanat labor ke sorkar jela kala penkiu ya kabay belasngi syaka artengka. Na kalian kinong yalam ke sengsan hima kun nyautrep National Awakening Movement knam. Haka katway terik nopra kila ada ke jing tho syaki bor bahakli. Labour Commissioner ban pej benia bat sani halor ka jing penkiu ya ka bai belasngi artengka hakini ki hinriu benai. Habakran cekilat patai kubor working president jangka knam ba Thomas Pasa ulaken tho bat takran teng e ya ka tenat Labour da ka baong shwa bakan penkiu ya ka bai belasngi dei benda wat benia ya ka jing kiu dor ki marba mardi hayau hahat namarba ka dor artengka kami hab ru hakani ka juk ba menta. Uloong ru nakabenta kipat ba kiba imja da kajing belasngi daily wages kani kajing penkiu artengka kamya hab dor bat kajing kiu dor ki marba mardi. Ula penpau kajing lengo da kaba keli. Hakano kanong rem ka sorkar ka penkiu artengka kabay belasngi. Shu uba Thomas uloong kador belasngi daily wages kade kaan kabayada yaki hok jeng kinong bela da kajing temu bakinong belakin yo ya kajing siu kaba biang bat ban yo ya kajing im kaba yarengkat para brio. Kador bay belasngi kamdei ka kam isin ejong ka sorkar. Da kaba belasngi ki yeng ki sem kinla aban yo ya kabam kadi ban pa skul ya ki khon bat ki we de ki jingdan kam baman kasngi. Handre kajing penkiu ya ka daily wages tang artengka kalong persya ya kajing temu jong ka act khat kendai spa sapupra ula penkut. Kini kisini kini arlai sini beladab nila iyo ya kawai ke notification ko balak penmi lemba ka labor's office jong ka sorkar jela hakaba kila revise ya kini ka daily wages lani kata ka bai sini ko bai belas ni ka ba ka labor department ka penmi ka force ka bat habang ilap ya ka increase ni ka height ngilap baki penkiu artengka di artengka te hakajuk ka mentale se kamlong reasonable shoe dah aku berdak kipa kiba imja dah kini daily wages lagi deh kita sorkar go fair ne lagi ki organize sector lagi pai kemat syadin kendian ka minimum wages act 1948 lawan ra eka ada kau kejut mu banyada ya ki nong belas ki lagi belah ki office sorkar ne lagi sunu dah kejut mu bakin yo ya tak kajing siu ke bolong kebabiang dah kembata bakin yo ya tak kajing im keba la banim dah ka pam kadi dah puli ke puti lani haka puli ke hak ni ka kijing sumar ke fair ani habang ila mentah pada kini kijing penkiu ya ka daily wages dah ka atn kal se ka long pursya ya kajing temu jong ni ka 1948 ni so thu ba kani kajing penkiu bami na pokok labor department mentah ki penkiu ya ka VDA yang kata variable dinners allowance kabakat kum ke act 1948 ki haban penkiu but haba ki penkiu ya kini VDA ki hab kabala ale daka labor bureau daka jing temu bakane ka jing kiu dor kan ya habru bat ka jing penkiu ya kini ka VDA man kan ru benai but habang iwan ni kendu ang ni pok ka office jangka labor department ngi so thu ba na kalang ka labor bureau ro ki claim le bhai tanga study ka ba janai the ban tip ka no shisha u khau la kiu ka no ko umpanyang ka la kiu ka no uso sau la kiu ka no ka petrol ka la kiu ter bakin yo eta ka dor ka bolong reasonable bat ngilap ba na kalang jangka bureau ro ki peni ai tai artengka ijing kiu hakini kin ru bunai bat ngi tip ngi pai ba art kat kam desu kam long reasonable hangno dena kalian ka jongi ngila ai de kasting tho kaban poisa i labor commissioner nomor ngatre hakani katio banwan in one i labor commissioner batmai te inyo ban study ya kani ka banta na kalian ka jong ka bakham jure ngi ban ba hakini khenyak banagi bal adam
Ngilawan ban ya kendo ya kan ka juk office. Daga jing temu bat ka jing dawa badai bat penki no ya ka basic jong ka daily wages. Om de ya ka VDA. Ka basic ka dai bai stagnant. Kumakalong mata ka di life spa nam ta ki on skill. Te ka VDA ka keu man ka nreu banai. Te ka hakini ki banai ki berada ilawan ni kendo ya ai rejim tho ba kas labor department dari bat penkiu no ikani ka basic ru but ngilap Kajing Slam bansa me ka scholarship border areas post matric but pre matric kisamla pule kila ut namar kila day ban siudep eki by hostel by examen but kiwe kijing dan kamjongki kumta kila karpat ekatanat pule puthi ban pelat no klo eki scholarship knang ba kinom ngat hakijing eki ba bonjat hakisngi ban wan Nakaliang kisamla pule hakajing senran ke HYC mentaka singi cutway tarik uno pra. Kilalet ban wajing tip naka Director Higher and Technical Education Hazel BD Sangma yaki daw balapan slam bansa meki scholarship sya kisamla pule. Ka Director kalakular ban pelat no yaka third installment bat kala batai yaki daw baladon kijing thut naka liang katuk ani kisamla pule ki bala bakla ban pendap yaki form. Nakata daw ka scholarship kampoi syaki. Kala kentui gitu kisamla ki bala pendap bakla yaki form ban yakendu yaki nong tray ha office jangka ban penbet yaki jing bakla. Kala ya ru yaka scholarship border area and supply no hakatayo banwan. Ang sibin dalawan tu ofisa badai pe ya kane ke border area ke insai keren badi amar ni na kalian ni peseng ni sikwa ban su wan man la kapor ban keli kita ki nong kam ho ni stu ya kita ki authority badai pe mo ya director ni boram ni stu ya tahu na jalap sar ni boram ni kata kaji pria ni stu ke de main ni ke sarkar ni kadang ke sarkar ka adon ke mo ban pelai sisa adon kata kaji sokia kita ki sampla boleh ji bakin poi sakmat bagi wanrak boram ya kajala bagari bagajai brio ji kapsam don aje ini ki baterai pok office ki di taman proses kita ki data ban pelai data pisah ki betai ki baper kenang bagi kena genyo jim toy kenyi kentu ya yang sarkaru badai bapet yang kepada dia department ro kumjuro babat ya education department langsung ha bapin pelai ya kena scholarship jo kena makan yo jim toy namalnya aku mau nyipi kena yang sing nyim sikwa ban yami surak man kapar ban wan mi segi office man kapar ban man budin yang tai scholarship kalau ngejil aran ni sibuk dagi we pat gejela yo kita gi boda area scholarship hagi por gobiang ke ayu ya gejela ni bahkan yo hagi por gobiang makan nungut pak kena kedan ini na border di tempat yo boda area scholarship ngamla ban pi ban IP kata ka nambar tradani Kenya ki rural area dak apa hidaki ona di peu hajar ki kena ki bahab ni kemudian ki apply pada area scholarship iyo hi pana apply ya ka di pre-matric maka post matric kemudian kalau include lang ha kita ki data begini sampel lah boleh junya hai beri begini ki prim post matric ai kat nong ada try beberapa dah sa empat yo instrument kat ni PG ni lain trend mene bagi director yang nila kila apply kata ka scan installment syaki sambla boleh sibu kene bisa daki la apply sibu don ki beta ki bagi long error dah long error taki data kepisa ke return biang serta ka pelap teka jonga education department kepala ka pisa ka claim baik sunu ka error ka pipe biang sa account number don di kena baong ip ni beladek cuba dang don ki minor don di kena mat don adha kana kalian ji ka sengro ko news tu kata gajing keren jon director bat ni tentu ya ki kaptam di perlok ki samla pulai bawan na ki tain no kodong oi sibun gi beriun nani kiting ya ta adhar number nyimla banden ya kata dan ni kana kalian ji ka seng sempha nani sekamat apply se tu adhar number ya pi pinla penongkam adhar number usem penongkam tang ban yo scholarship siapa penongkam ni ki we pat ki benta kanang mapin suk ipi kanang pim CMGA da pilih ni kum gini ki ja issue hawat bade bakal scholarship nama scholarship hi da pi bekla tama pi bekla pendap ki uwe nombaro pela CMGA don kena mene wala awan penduk banga ne wong ba sempa ban yarap tu la bekla pendap ki keteng jong para ji tin la ya keren support yang mulai kate kata gajing kala jong pi nyimla ban man sim action yang tan ma pi bekla tai
Uba ready shilla, Presiden kesenjuk kirang ba shnong na santili ki shnong ka thany manat Southwest Khasi Hills, ula penpau ke jingkemen bat jing sngongu ya ka sorkar jela. Lengba ka tenat ka kwat ka khia, ka balala ban pen urlong ya ki jingkwa jengki bandon ka health sub center hashnong manat. Menta, kani kejaka sumar kalabiang lut nadong shadong, nadu kinong tre bat ki wei ki jingdon kam kani. Kathany bat kabalapen kemen shibun ya kinong shong shnong jong kani kathany. Yang jongi kumpi karang baki dalam yang ka senjuk yang ka sansiang materia ni penpau ni ka jing kemen habakrau na ka benta hakanya de berkasarkar bangi yo iya ki jing dawa jongi na ka we kapor si ka we kapor iya ki dakisin ki ba kasarkar ka penpau ni ka jing Terang banjingan yang dipakai te habis ada berkan ni kasap sentar ngilayu iya kinau terai bakila sedang bandon kinau terai te kane kala pendap yang ida kajing kemet ba kinau pang kinau sitom kibade banwan hadu hanya mengkuat ni tiba min sayo no sen bakin yo bandon hala ka jo masuk sentar bos no te habedai batkane wallah pedeng ka jing perkat jong iba kala long ka jing yarap ka bakra ka berta jong iru ka wipat ka bangi su sanut namar ba niyo sneu bau kontraktor badai trei ya ketika sentar hadu mentau umpat la ban yo lut iya kabil yo lese kan poi kapor lese ba nakaliang jong kontraktor un kan no ru hakano kano kapor ni perkat ba warlah pedeng jong kajing perkat jong ibangi kalau long kajing yarap kajing mentoy nak bentar jong yo lesingin dandu penbang tingi kerpar kesokar lakumna kumna kumbang ilayo iya kinau trei bakiladon ngikmil tiba kinan penbiang susu saya kiwipat kita dandang kam nadong sadok kaba penbiang omba nsiyo itang kunebat kan perkapor ba u kontraktor unlekat iya kabau sobet nomor ba iya ka paitre umpat siang ini tikap kan ada jing kuat agak jongi nakaliang jongi kumbang la kerpat ba kan dono la kajong kajaka ban ai jing sumari kipai ban kadang katai milin tiba omba kan jaka sumar kan long tan sport rei milin tiba kanang rei kapor kan ajing ya rap kadang katan kejam Kalumpung Yakob Inter-Office Futsal Beningkong Hanongstone, kalakut haka katway tarik no pra arhajar arpusaw, haka ba kinong yale kai kentay jangka health department, kilara ya kanam ladu. Katbana kaliang kishenrang, kakunho yale kai ki pulit kalara ya katong ladu. Kitay futsal jangka health department kila penrem haka final ya kitay futsal social welfare da arko la not. Na kaliang kishenrang, ki futsal pulit kila penliem ya ki futsal health da kalai kol la ar. Uba dresser marngar ulalong ukong san hakane kajingya kun final. Uba dresser rengkat berkakong BCM District Sports Officer kilasa Miki Buskit syakinong job hakane kalumpung. Jersey dark blue. Kilong Kifas 7 Kilong Kuni full back star Rani
Ini today Tunis player John. Kajing Preston John kini kilapoi syakathong. Le kai ba kuwe kestem endang indok pelong biang ya kini. Simentalang hagani kepo. Ti na benta gi jongki. Ba kilio pek yo usok jong ka jingjang. Pawai miliang i berpindah Tristan duri tengek tambah haga jingle don ki job dat don ki barem. Ka North East Students Organization NESO kalah penlong ya kajing penpau persya daga Black Flag Day haga khatway tarik uno pra ya kajing pentrekam ke Sarkar India ya ka an Citizenship Amendment Act CAA. Ka NESO ka kentup baro kiseng jo kisamla pule haki jela jong kadong lam mingi kari India North Eastern Region. Kaseng kisamla pule Khasi Students Union KSU kelas nok tilang hakani kasngi bat lapan pau ya ka khatway tarik no pra kum ka Black Flag Day ha Meghalaya. Hakani kasngi lawan bat penher ya kalama yong bat kibana kiba penpau persya ya ka an CAA hakeleng kidong bat kilat jong ka Sor Shillong. Lengba ka Black Flag Day kisamla pule ka dong lam mii kari India barok kawai ki persya ya jing pentrekam ya ka CAA hakani kathan. Ki pulit kila persang ban loj ban lau bat ban penhiar khendo ya ki bana bat kila mayong bala penher da ki samla puli hakani kasni. Uba Victor Rani MDC kaseng NPP na jirang haka khatway tarik no pra ula penyaso no yala de ka party Congress. La pediang ngobhai uba Victor Rani haka seng Congress da kinong yalam kari Boy District Congress Committee kinong yalam jirang Block Congress haka jingalang balalong ha Moonlight School. Ya katai ke jingwan penyaso seng UMDC ke jirang lengkap kinong bu jeng u la pediang ngobha do uba MG Karshan Lor Presiden Riboy District Congress Committee ha ke jinga dan lang u Vice President ba Rocky Marwen u kertong MDC na Umsning ba Hadrian Khan Milimngap State Youth President MPCC ba Prangsngi Singkli Presiden Jirang Block Congress Committee bat kiwe kinong ketkam na Jirang Block Congress Committee. Kumban penkenmau, kani ka jingmi no uba Victor Rani na NPP, bat ban penyaso no yalade ka parti Kongres, kalanang ay mensiem syu ya kipai ba nong kershan ka seng Kongres hathem riboy. Ka Kongres kampat penbena pat ba ya ka tiket MDC na jirang constituency, hanrei kaladon pat ka jingkermen na kabenta uba Victor Rani banlong kum u aspiran candidate. Namar ka jingwan penyaso jong u syaka Kongres kalanang pensyirhem yaki mensim jong kinong kershan joka Kongres bat kipat ba joka Riboy District paro kawai. Ila gumbe ni keduelan di petrau apa kapatu Kongres hanya jeng kenteng no ketuk yang UMDC na po Riboy. Bentahan yung UMDC siya untang ginambok ang dilan ko basta kajong bulay ilayo dia sa UMDC. Tapi perlu berkati kebajikan dalam tajang tubuh Victor Sepa. Bertanya Switzerland, hari boy, iladan sebuah pak MDC jadi, but ingatkan bubu, kajingkan tupi, kalang kajing, IMCM, jadi yang parti Kongres, harus betul kerja kepor, kebahasaan asli dibenai, keladai kepor, keladai ayam, pengenhapan, mi lagi tongki kisan dengan ban had ditibut dengan ban warna yang saya jawab dalam parti. Hangadan niyo iba rupi, hadito jemna jemna masih usai kubur ba
katuk ni ki noyalam ke parti kongres ki MNA ki LDC kini na ke parti kongres banitunis na berkawin ke parti baru ki ida ke jengdiau ila thangyong la dem betul pastat yang hangit ke le kono kaji kermen dengar kaladu karena kadat dan jikirmen yang bangidan ke jikirmen pengijok rekat pat kene ke bawah ke pengidan ndai anda apa yasko ini ke bawah ba ikat to ni kinami kuat dan parti kongres kini dah ada parti kongres balik pedesok to berkawin ke parti tidak bagi diskusi baru kenalan ke parti kongres tidak bagi diskusi ndai kene diskusi kam sumla Islam pi kita kisin apa kejelan demi hantam hari kasih berjanjian demi kita pun kita dalam nak kiwai kisan hima sima kelawan pedesno saya parti kongres lagi dari kita khidmat lai skor dari kita skor saya selong saya jawai saya doktor samaran hari boy dengiru kajian habis khidmat pemerintah kajian finally dari parti kongres dan kita dalam kongres mo ini orang kongres di balik pedesno sakiwai pat parti hendai kiwai pat di parti iwan pedesno parti kongres ban ai kecerdasan ban penilaian yang parti kongres kenapa parti kongres kan job akan ke NDC kebersawan harusnya mau bersawan kenapa tanya semua bertamba ini jadi kerman kebeskan bahawa kejengan ban persigan kejengan di kesan juga tekene kira orang ba kira lagi pau kemar ban wana NDC di parti kongres ke parti kongres kan untuk mesin ban kandan honam tam jam jam ho arda apusan baru ti ngai mesin ti apa kejelam jam pi pat baru ti college pi isanut kandidat di bangsa pengusaha penmanasa sawut dan parti kongres yang mentah apa jirang kumpul bapa Edian yang pala tanong yang ingin kandidat ayat pada parti kasajit kasarai bat ulung naki kandidat di bagian tam gubernur kata kalat alik kabu berjog ingin yang utama Ka Office u Block Development Officer Mauthat Raishan CNRD Block haka khatway tarik no pra 8,000 arpusau kala penlong ya ka Block Level Financial Literacy Awareness Workshop ban pensyai pat ba ahlor ki scheme baper bayo na ki bank kum ki KCC loan SHG loan bat ki way ya kanika program la penlong ha hall CNRD Block Nong Shalong East and West Khasi Hills District hakanika program lawan pensyai pat ba daki he ka Megalia Rural Bank na nongstoin bat na Meriau. Baladon lang UBDO ba WL Masar, Kong Di Paryong, Block Project Manager NRLM, MSRLS, rengkat ke jingshim benta ki dekot jang ki Integrated Village Cooperative Societies, ki Voluntary Organization, Self-Help Group, bat ki pat ba ka thain Mauthat Raishan. Te pino kam niru bandash bansong kali na jengate dan disnong ki jengai sana branch pakajing mo dingi manbuo di KBC di CSP kan nomor persuk ya ki brio bakinum nang kam bandawan ham sabang ya i bomle mo i kam ba bomrat kya ta ya ma de hakali na say bisa la nang ATM dalam ki app prepare ke bakilaan seal la juskan bukan dalam ATM ke bakilaan say di KBC but pin la penukam sakit di bar banking mobile banking lai pila transfer visa pila check statement pila play account online pila order checkbook pila change open ATM jumpi pila le sipun ki tang na yem bai kalau lu coba pila play account online lu pin ngam manawan cabang ada dan ikun jumpi pa play seba mau ihaban apply scholarship ni ha play account ha Megalia Rural Bank ila ban idongkaman download tang ya kawe ka app bisa tak app bisa sisen la install lada idon ka pan card baka Aadhaar di idongkaman man sabay do play account lumba ka video call dang to ka app bat staff jo ka bank la play account ni tang hapo sa minute Badak itu ki kubor nglapoy sa kabakon tar hadu bangin daya syambiang kublay shibon